It-tnejn filgħaxija tqiegħdet l-ewwel ġebla fil-proġett Metropolis, proġett li se jirriġenera żona fil-Gżira. Il-kap eżekuttiv ta' dan il-proġett Jalal Husni Bey sostna li issa huwa l-mument it-tajjeb għal dan il-proġett. Proġett li ra jsiru fih numru ta' tibdiliet bħal qalba minn struttura tal-konkrit għal waħda tal-azzar. So changing and upgrading the project since we took it over and building it now, finishing it with the relaunch of the European and the Maltese economy, I think the timing is absolutely right. So again, thank you for believing in this project happening. Husni Bey innota li sfortunatament żewġ proġetti simili ma jistgħux jitwettqu bħalissa fart twelidu, il-Libja minħabba s-sitwazzjoni li hemm hemmhekk. Però irringrazzja lil pajjiżna għall-għajnuna u l-kompassjoni li pajjiżna offra u għadu qed joffri f'din is-sitwazzjoni. B'ton kultant ċajtir innota li la darba lest dan il-kumpless ta' 85,000 metru kwadru mhux se jkollu xejn għall-aqwa proġetti fil-Mediterran u lilin. Fil-fatt l-ewwel parti tal-proġett se ssir minn kuntrattur Malti, Polidano, u ż-żewġ torrijiet se jinħadmu minn kumpanija Taljana u oħra minn Dubaj, fejn din tal-aħħar għandha fama kbira għal proġetti simili. Proġett li fih jinkludi appartamenti ta' lussu, żona kummerċjali ta' 10,000 metru kwadru u bejn 10 u 15,000 metru kwadru ta' spazji għall-uffiċini. Kumpless li qed jittama jitlesta fi żmien 3 jew 4 snin. Innota li l-proċess biex jaslu sa hawn ma kienx faċli u kien hemm mumenti fejn il-proġett donnu kien se jisfaxxa. Però irringrazzja lil Prim Ministru Joseph Muscat tal-għajnuna tiegħu kif ukoll il-MEPA li bit-tajjeb u l-ħażin tagħha waslet biex isiru l-modifiki kollha meħtieġa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota bi pjaċir li la darba lest dan il-proġett se jimpjega mal-400 persuna. Fl-istess okkażjoni, Husni Bey qal li fil-ġejjieni se jitħabbar proġett ieħor. Staqsejnieh x'se jkun ifisser dan. Malta is a touristic destination. It has over 160 mega yachts calling on it, but still hasn't done much to capture or to service this clientele. So we would like to service these clienteles, and I leave it to your imagination what that would mean.